Il-proċess biex f'Delimara jibda jintuża l-gass kif ukoll jinbena l-impjant il-ġdid mhuwiex wieħed faċli, dan minħabba l-kobor ta' dan il-proġett u d-diversi fażijiet tiegħu. Iżda fi kliem Catherine Halpin, rappreżentanta tal-konsorzju Electrogas li qed jieħu ħsieb dan il-proġett, ix-xogħol miexi b'ritmu tajjeb. Halpin esprimiet is-sodisfazzjon tal-Electrogas li huma parti minn din il-bidla kbira l-aħjar fil-proċess ta' kif pajjiżna tkun provduta l-enerġija. We're very happy to be part of what is going to be a big step forward in security supply for Malta. Electrogas is very aware of that need for Malta, and we're very willing and eager to work alongside Enemalta and Shanghai Electric Power to achieve security supply for Malta. Halpin żiedet li l-pass li jmiss huwa li jinġib il-gass biex parti mill-impjant preżenti f'Delimara jibda jaħdem b'din l-enerġija nadifa. Sal-lum dik li hija magħrufa bħala Delimara 3 taħdem bil-heavy fuel oil, l-aktar żejt illi jniġġes. So we will be bringing the gas and regasification on site here, and we will be providing that gas to Shanghai Electric Power, who will be operating Delimara 3, and then we will also be installing our own Delimara 4 power plant. So quite a large project, a lot of interfaces, and so we'll be working very closely with them. Ir-rappreżentanta tal-konsorzju li għandu interessi minn pajjiżna il-Ġermanja, l-Azerbajġan u r-Renju Unit fisser kif b'rabta mal-impjant il-ġdid kien dedikat ħafna ħin lil fażi ta' l-ippjanar. Works are going well. The designing has been a very thorough process, which is, as best practice always suggests, you put the effort into the design and the build will go well. So we're very much looking forward to putting this plant in operation and getting it running. L-impjant il-ġdid huwa parti minnat ta' komponenti li għandu l-pjan tal-Gvern għall-Enerġija, pjan li permezz tiegħu se jkun possibbli jorħsu l-kontijiet tan-negozji minn Marzu li ġej. Dan wara li raħsu għall-familji minn Marzu tas-sena l-oħra.